Pasulja spada do основної поживі і нет кухарки, ktoré ju neuvarí z času na čas. Međutim, Srbija väčšinu uvoži, bo naši produkovateľi scekajú o tej želenjavi. Zvonko Oroz už 5 rokів pestuje pasulju i okrem keď sušný rok zadovoljný je i so urожаєм, i so zarobkom. Того тижня почало berac i tlačiť першу файту željeni sumporaš. Ideme od 4 do pol 5 sme na polju. Znači naš je 6, 4 ženi i nas 2 chlopi, ja i sin i do 9 polzešate i plafon do 10 hodin. Zato že već už rosa prehodzi, već ne može ani tarhat, zato že je barše toto lame. I tak 2 dní tota željena, za 2 dní sme ju zberali do prikolici i već je prinošio, znači do prikolici še klaze prinošio tu. Ráno na 8 še ju vyrucuje, pa še ju rozpreštre co na cenše i čeka še do 12, do 2 hodin še čeka. U tim še raz ju prevraci i roztreše, že bi ona na slunku barzi. Ona već čuje už, keď počne barz pukac, već zna, že je već zna, že je suha, že može gažiť. U Srbiji nema každý produkovateľ kombajn za pasulju, bo to drahá mašina. Da jedni sami spravili priključni kombajn, ktorý caha traktor, ali to len pojedinci. Ta pre takú ozbiljnu robotu kolo pasulji nije dveljo zacikavenih parastov za jej pestovanje.